برنامه چشمه امید با سعید مراد دولتов هر روز شنبه در شبکه‌های دی فیلم. ассалому алейкум ҳамватанони азизи гиромӣ, ассалому алейкум тамошобинони барномаи чашмаи умед, ҳамзабонони азиз, хонандагони азиз. умедворам ки зиндагии шумо хуб рафтааст. умедворам ки ин барномаи мо ба шумо як камагам бошад кӯмак карда истодааст. ба ҳамин мақсад мо ин барнома сохтага ҳастем. ин барнома ба шумо зина ба зина, зина ба зина фикронаи шумо дигар мекунад. рӯзаш мерасад ки ман вақте ки дар бораи бизнес гап мезанам, шумо мефаҳмед ки чӣ хел кадом соҳае ба ки хоҳед бизнес кардана ёд мегиред. гапи хуб аст, дар мардуми рус мегӯянд ки талантлив во всем талантлив. лекин ман гум мекунам ки успешный человек во всем успешный. ин чӣ гуфта гап? агар ки шумо як бор муваффақ шудана ёд гиред, ҳамин формулае ки муваффақ шудана аст ку ҳавай дар тамоми соҳаи ҳаёт ба вай истифода бурда метед. чунки вай алгоритм, вай монанд алгоритмаш 30% фарқият дорад. ҳар як кор, мана мисол гӯем, агар ки шумо сохтмон кор кунед, спецификамон кор, чизҳои махсусиш гӯем. агар ки автомобилни бизнес кунед, 30% дигаргунӣ дорад. ё ки шумо гӯем магазини хӯрока кушоед, ё ки шумо аграрная техника вай ба бизнес банд шавед. ҳар як тами 30% дигаргуниҳо дорад, лекин 70%, 80% алгоритми успех вай монанд аст. чунки инҷи ба ҳам финансовый учёт контрол бурдан дар кор, инҷи ба ҳам менеҷмент управление буданаш дар кор, инҷи ба ҳам нақша буданаш дар кор, финансовый модель буданаш дар кор. ҳамаи чизош бисёр шакл. инҷи ба ҳам команда сохтан дар кор, унҷи ба ҳам команда сохтан дар кор. бисёр чизи алгоритм успех похожае. инҷи ба стратегия сохтан дар кор, вай ба ҳам стратегия сохтан дар кор. барои мо ман ҳозир мехоҳам ки аввал шумо ранге ки деҳқон замина тайёр мекунад, ман мехоҳам ки бисёртари шумо аввал фаҳмиши чуқур дошта бошед. агар ки шумо фаҳмиши чуқур дошта бошед, агар ки шумо тасаввуроти калон дошта бошед, баъд шумо бизнеси хуб сохта метавонед. бисёр одамо бизнеси сар мекунанд, вақте ки бизнес кардану камтар корашон нағз намешаваду банкрот мешаванд, пулошон нест мешавад. ҳамаи ҳамин хатогия қиматшон мефурад. то есть таҷрибаи худ қатъи асар мегузонанд. учиться на свои ошибки. ҳама гандагиш ҳамин ки вақте ки одам фақат болои хатоиҳо худаш меомӯзад, ин беҳад мушкил мефурад, қимат мефурад. агар ки шумо ин аввал нағз карда омӯзед ҳамаи паҳлӯҳоша, дигаргуниҳоша, аз куҷо хатоиҳо зиёд мешавад, аз чӣ сабаб зиёд мешавад, кадом расхото пайдо мешавад, кадом гӯем подводни камни мегӯянд русҳо, кадом сангҳое ки дар зери об асту шумо намебинед ва ё аз куҷо пайдо мешавад. ҳамин пастию баландиша ки бисёртараша ки омӯхта, чӣ қадар бисёртар шумо агар информация дошта бошед, ҳамин қадар рискатон кам мешавад, то есть хатарнокии бизнесатон кам мешавад. имрӯз темае ки имрӯз ман гап мезанам, ин философия денежный поток. мехоҳам ки шумо аввал дар майнаи саратон ҷо кунед. денежный поток гуфта чиза мегӯянд, барои чӣ ҳаракат кардан дар коре ки шумо потоки пул созед. поток дарё бинед, дарё шабу рӯз мерад, зимистону тобистон мерад. ана ҳамина поток мегӯянд, поток. бизнес ҳамонест ки поток бошад, ана ҳамона денежный поток, ана ҳамин потоки пул. аввал фаҳмиши ҳавай пайдо шуданаш дар кор. вақте ки ман бисёр одамо мегӯям ки денежный поток созед, бисёр одамо ин чиз аввал намефаҳмад ва гумон мекунад ки чӣ хел ман месозам денежный поток, чӣ хел кунам, гуфта мана ин хел вай мекунад. неки аввал шумо бояд ки фаҳмиши ҳамина пайдо кунед. нигоҳ кунед, дута мисол мебиёрам барое ки шумо фаҳмед. як мисол, масалан шумо ҳар боре ки маошатонро мегиред, ҳар моҳа маошатонро мегиред, шумо ҳамона ҷамъ кардан метавонед. анакун шумо тасаввур кунед ки шумо ба пули коғаз наметияну музди меҳнатон ба. ҳозир мо музди меҳнатон ба пули коғаз дода истодем. дуруст? шумо тасаввур кунед ки мани шумо пули коғаз не, ҳар як моҳа кори кардагимо ба як стакан об метиҳад. тасаввур кунем, мо ина мегӯем гимнастика воображения. тасаввур кунем ки шумо ба ҳозир ҷои ҳамин коғаз ба ҳозир коғаз доданан ку пештатар серебро, то есть вай медодан, серебро тилло медодан. пештатар нуқра тилло, ҳозир коғаз метиҳанд. анаку тасаввур кунед ки ҷои ҳамин коғаз ба шумо ба як стакан об метиҳад. ҳамин моҳонаи даромади шумо. шумо метавонед ки ҳамин стакани оба ҳамаша расход кунед.
یا که شما میدونید که همین استکانی آب یک قسمش مثال رسخوت کنید خوردنی با یک قسمش لباس باره با یک قسمش کمبود زندگی با دیگه کم کش مونید همین کمتر همین یک سطل با جمع کردن گیرید. اگر که شما هر ماه درآمد شما رنگ با مانند استکان آب باشد و شما یک قسم همین دائما سطل با جمع کردن گیرید، همین یک روز نه یک روز سطل آب پر می شود. درست؟ سطل آب پر می شود. این پسنداز شما. گویم که من همین سرمایه شما میشه. همین سطل آب سرمایه شما میشه. پسنداز تا جمع شدن میگرد جمع شدن میگرد. این سرمایه شما میشود. انا اگر نگاه کنید. دقت. این سرمایه شما شد. انا اگر نگاه کنید. اگر شما همین سرمایه‌تون یک استکان گرید برای ریمونت خانه، با یک استکان گرید برای لباس مکتبه، 2-3 استکان گرید برای لیچین پدر و مادر، با 2-3 استکان گرید برای توی فرزندها، با 2-3 استکان گرید برای گویم یک جا سفر کردن، یک مدت میشد که همین کپیتالتون تمام شد. ممکن باشه شما 1 سال یا 2 سال با جمع کردگی باشه همون سطل آب کپیتالا باید تمام شد و برفت. برای که با آینده کار کنید با مجبورید که از سر نو جمع کردن سر کنید. دقت. این یک راهی که آدم ها مشکلی زندگیشون حل میکنند. نیکی این راه شما ثروتمند نمیکنند. این راه پدر و مادر ما شما میکردن. پدر و مادر شما ما میگفتن که پول پس انداز کن. پول پس انداز کن که یک روز مشکلیت به در کار میشه. پول پس انداز کن که یک روز زندگیت با فایده رود. این راهی که پدر و مادر من شما میکردن. جمع میکردن خانه ریمون میکردن. جمع میکردن فرزند زن و شوهر میدادن. جمع میکردن ماشین میخریدن. این فهمیش پدر و مادر ما. این عصر گذشته سالهای 50 سالهای 70 سالهای 80 جمعیت ما همین به عادت کردگی. جمع کن برای یک روز مبادایت. جمع کرده با یکون کس کسل شد همون به خراجات میکنن تمام. تو از جمع میکنن که بعد همش رس خود کنن. این یک راهه که آدم گمان میکنه که مشکلی زندگی ما حل میکنم. نه که اگر این راه هم کردن میتونید. این کار بد نیست. نه که یگان وقت ثروتمند نمیشوید. انا کن من چیزا میخوام که شما فهمید. فلسفه денежного потока. یکم فهمیش денежный поток پیدا شدنش در کار. همین چیزی که سر من بجا شد من تقدیرم دیگر کردم. یکمین چیزی که سر من بجا فهمیدم که به حد ضرور است که تمام انسان باید که هر یک شخصی که میخواد که محتاجمند پول نباشد باید که این چیز فهمد. انا کن دویم راهش همون مثال میگیریم و دیگر راهش میگیم. اکن تصور کنید که همون سرمایه جمع کردگی شما رنگ سطل آب نیو سرمایه جمع کردگی شما تصور کنید که دریاچه هست. یک جوبالچه باشد، دریاچه باشد، رنگ دریاچه آب. کوهستان روی دیگه میبینید دریاچه ها چه خیلی جمع میشوند. شما تصور کنید شما همین دریاچه با استکان خطی میرید برای آب یا که خود سطل گرفته میرید. دقت کنید وقتی که کپیتال شما رنگ سطل بود شما خودتون اجازه میدادید فقط 1 استکان یا 2 استکان گرفتن لباس با 1 استکان یا 2 استکان گرفتن برای خوراک. شما نمیتونستید که همین کپیتالتون همین سطل گرفته یا لباس با یا که سیاحی با یا که یک توی با یا یک چیز خراجات کنید. چرا که دیگه سایه های زندگی به نمیرسید. انا کن اگر که کپیتال شما دریاچه باشه چی؟ دریاچه باشه چی؟ شما استکان خطی لب دریا میرید یا سطل خطی. شما به اوج لب دریا میرید 1 سطل شما میتونید که استفاده برید برای خانه‌تون ریمون کردن. 10 سطل میتونید. شما میتونید که گرفتن سیاحی برفتن. شما میتونید که گرفتن لباسای بهترین پوشیدن. شما میتونید که خانه بهترین کردن. اکن دقت. فلسفه денежный поток چیه؟ اگر که شما الله به دریاچه‌ای که درآمد باشد شما با سرچشمه درآمد شما دریاچه نگاه کنید که کپیتال شما رنگ دریا شب و روز پاتاک. تصور کنید که شما رفتید و همین دریاچه 2 سطل آب گرفتید. آب کم میشود؟ نه. 10 سطل گرفت کم میشود؟ نه. 50 سطل گرفت
همین دریاچه آبش کم می شود؟ نه. شما بیاید ودواز قطع گیرید کم می شود؟ نه. ما میخوام که دو تا چیز شما فهمیده نتون در کار. یکم وقتی که شما انامین رنگ دریاچه آب برین درآمد میسازید، دینجن پتاک میسازید، همین چند خدری که میگیرید و تمام نمیشود. یک. دوی ماشین که اگر که گرفتید جوش پر شدن میگیرد. شما گرفتید جوش پر شدن میگیرد. انا کن این همین فلسفه وابراژینیا خودمان است پول میبرم میفهمیتون. اکن تصور کنید که شما $500 درآمد دارید. تصور کنید. در اصل $300 و $500 درآمد دارید. همین $300-500 که شما درآمد کرده استودید، هر ماه شما $50 یا $100 پسنداز کردید. $50 یا $100 است پسنداز کرده شما جمع کردید. وقتی که شما همین از $50 تا $100 پسنداز کرده جمع کردن میگیرید، ممکن که در یک سال شما $3,000 یا $5,000 جمع کردید. بسیار از 50% 70% مردم تاجیک در خونش پسنداز $5,000 ندارد. $3,000 کمش دارد. 50-70%ش ممکن نداشته باشد. شما تصور کنید که شما جمع کردید $3,000 یا $5,000. مثال یعنی $5,000 یا $3,000 یا $5,000 یا $10,000 که شما جمع کردید، ممکن یک سال با ممکن 2 سال با انمی سرمایه شما. یک شما میتونید که همین $5,000 یا $10,000 گیرید و چیکار کنید؟ شما میتونید که رفته خانه ریمون کنید. شما میتونید که رفته ماشین خرید. شما میتونید که رفته لباس خوب گیرید. با همین پولتون نیست میشه. کپیتالتون نیست میشه. با از سر نم مجبورید که با 1 سال 2 سال مهنت کنید و با همین پول جمع کنید. بعد همین رنگ زمکنوتی کروک تکرار شدن میگیره. شما 1 سال 2 سال جمع میکنید بار از خود میکنید. با جمع میکنید بار از خود میکنید. با جمع میکنید بار از خود میکنید. این رنگ زمکنوتی کروک میشه. حیات دیگر نمیشود. هر باری که پولتون تمام شد شما میفهمید که من با کار کردنم در کار. شما کار کردن میگیرید که پول جمع کنید و همین پرابلم های حل کردن گیرید. این راهی که پدر و مادر من شما ما با یاد دادن. جمع کن یک چی خر. جمع کن خراجات کن. جمع کن مشکلی زندگیت حل کن. محتاج دیگران نشوی. همین خیلی نصیحت ما میکردن. خودت پسنداز کن، جمع کن که خودت زندگیت نقص کنی، محتاج دیگران نشوی. همین خیلی ما نصیحت میکردن. این یک راه. نیکی راه شما ثروتمند نمیکنه. یک عمر شما پول به محتاج میمونید. خونتون با دیوانی نو پیدا میشد، خونتون با ممکن ماشین نو پیدا شد، ریمونت نو پیدا میشد. نیکی شما دائما محتاج پول شده میمونید. محدودیت به هستید. در سن سالتون که رفت وقتی که کلان سالتر میشود بعد مشکل تر میشود. چون که اون خیلی کار کردن نمیتواند. اون خیلی قوت کاری نداره. انکن راه دویمش. شما تصور کنید که شما سرچشمه درآمد ساختید که دینجن پتاک. دقت. دینجن پتاک. سرچشمه درآمد ساختید که هر ماه از 500 تا $1,000 تا $2,000 تا $5,000 شما باوردن میگیره. تصور کنید پروستو تصور کنید. برای تصور کردن پول دادن در کار نیست. پروستو تصور کنید که همین دریاچه هر ماه شما با $5,000 آورده استاده. تصور کنید. یکم ویگرش شما، یکم بردباری شما، اگر که شما همین $5,000 گرفتید و یکم خطایی کردید، مثلا همین ماه درآمدتون گرفتید و یکم کار بماندید و کار نشد، یا که یکم چیز خریدید خیلی ممکن معقولتون بود، ممکن معقول نبود، شما سخت از آن میکشید. نه، با سر نو شما بدونید که 1 ماه پس با همون درآمد هست، 1 ماه پس با همون درآمد هست، 2 ماه پس با همون درآمد هست. یا که مثال گفتم شما این پول گرفتید و ماشین خریدید، شما سخت از اون میکشید. نه، 2 ماه پسش با همون پول جمع میشه دستتون. با وقتی که انامین سرچشمه درآمد ساختید، شما انامین از محتاجی پول میبراید. دو طرفی گیریم، ارمان و لان. اون پریمیر گیم ارمان و لان. ارمان جمع کرده لباس میخرید، جمع کرده خانه میخرید، جمع کرده ماشین خرید. نیکی در دستش دیگه پول نیست. فقط دائما خودش مجبور است که رود کار کنه. کسل هم شود که مجبور است رود کار کنه. چون یک فرزندتو دیدنش در کن. گیم اولانا. یا که مثال گیم منیوا عمر گیریم. عمر چیکار میکنه؟ در همه پول جمع کردگیش درآمد ساخت.
ҳар моҳ $5000 даромад дорад. даромаде ки пулаш кор карда даромад оварда истодааст, бизнесаш кор карда даромад оварда истодааст. умар агар ки хатое кунад, мисол $20000 ба ягон бизнес ба хост ки инвестиция кунад, $50000 ба ягон чи харид, сахт пушои мона не баъд аз 4-5 моҳ бо ҳамин пул ҷамъ мешавад. ман мехоҳам ки майнаи сари шумо ба аввал фаҳмиши философияи денежный поток пайдо шавад. вақте ки философияи денежный поток пайдо шуд, шумо ба беҳад осон мешавад дигар кора кардан. барои ҳамон якумин чизе ки шумо бояд пайдо шавад, ин философияи денежный поток. шумо фаҳмиданатон дар кор ки нисбати пула ҷамъ кардан, расход кардан, пула корфармидан беҳтар. одамҳо 4 гурӯҳ ба тақсим мешаванд. якум гурӯҳи одамо пула пасандоз намекунад. 1001 баҳона мекунад ки ҳамин кора накунад. мегӯяд ки ман ёшам, нағз зиндагӣ карданам дар кор, ман пулам намерасад, даромади ман итак камай, ин гапҳо барои одамо сарватманд, конечно ту ба осон аст. як бор ман як одам гуфтам ки пул пасандоз кун, ҳаётат дига мешавад. вай ман гуфт ки ҳамин гапҳо будгӣ, ҳозир пул доред, ин гапҳо мегӯяд. вай гумон кард ки наверно ман таваллуд шудаму дастама пул пайдо шудагӣ буд. не, вай намефаҳмад ки бисёр одамои сарватманд аввал пулдор набуд, аввал сарватманд набуд. ҳавё фаҳмиду аста ҳаёташа дигар кард. ин якум табақаи одамо тамоман пасандоз намекунанд, гумон мекунанд ки пасандоз кардан бефоида аст. дуюм табақаи одамо мехоҳанд ки пасандоз кунанд, не ки вайҳо аз сабабе ки зиндагиҳошон хароҷоташ бисёр аст, фарзандҳо бисёранд, як одам кор мекунад, 4 кас мехӯрад, як одам кор мекунад, 10 кас хӯранда ҳаст. аз сабабе ки хароҷотошон зиёд аст, вайҳо пасандоз кардан наметавонад, не ки мехоҳад, мефаҳмад. сеюм категория одамо аст, пасандоз мекунад, ҷамъ мекунад, баъд расход мекунад. ранге ки ҳозир ман армана гуфтам, ман ҷамъ мекунад, расход мекунад, ҷамъ мекунад, ҳамаша расход мекунад. сари 2 сол, 3 сол, 5 сол бо ҳамон аз сари нав ҳамон ҷои нуқтаи аввал ба мебиёд. чӣ хеле ки 3 сол пеш пул набуд, ҳамон хел истодааст. 5 сол пеш чӣ хеле ки ҳамон даромад $200 буд, ҳамон хел истодааст. то есть ақиб барафтан мегирад. чунки ки зиндагӣ қимат шуда пеш барафтан мегирад ва ақиб барафтан мегирад. нигоҳ кунед, агар ки мо ина мегӯем философия накопления, то есть ин коре ки падару модарам мо ба ёд додагӣ. мана мисол солҳои 90 хона чанд пул буд дар Тоҷикистон? хона дар Тоҷикистон $400 то $1000 то $1500 буд. ман хотирам ки $400-450 ба духонага, сехонага гирифтан мешуд. худ дар Душанбе ҳам даами ана $1000 ба хонаи зур мегирифтед. бовар кунед, ҳамин солҳои 95, 96, 97 хонаҳои беҳтарин мегирифтед шумо $700, $800 ба. ана кун, мумкин ки шумо ба $100 буд дастумо ё $200. то $700 баъзе одамо ҷамъ кард ки хона $3000 шуд. то $3000 ҷамъ кард ки хона $10000 шуд. то $10000 ҷамъ кард ки уже солҳои 2010 шуд, 2015 хона $50000 ба бурӯмад. дидед чӣ хел мушкил шуд? барои ҳамон мана ин ақидаи пул накопит карда кор кардан вай шумо тез аз мушкилӣ намебурорад. баъд мумкин ки баъзе вақт умр намерасад. ин ақида хуба ине ки ин кам аст. даври падару модарамо ба ин нормал небуд. чӣ ба? даври падару модарамо ҳамин чиз стабил небуд. даври союз буд, стабил небуд. ҷамъ кор мекардед, оила мегирифтед, стабил ҳама оила катон ҳамин чӣ ба мерасид. боз мардум ба заён буд, мардум ба пасандоз буд, банкҳо ба мардум ба ҳама вақт пули зиёдатиш буд дар даври союз. чӣ ба ки сета чӣ бепул буд, больница, лечение бепул буд, хона ҳукумат медод бепул буд, учоба бепул буд. ин сета чӣ ҳозир хеле пул мегирад. ин сета чӣ ҳозир фарзандатон студент шава, фарзандатон мактаби миёна хоҳед ки илмен дурустед, маҷбуред ки пулаша тиед. ин сета чӣ ҳозир дору пулаки ай пештартар пулаки набуд. барои ҳамон оилаке ки мардум мегирифт, ҳамаи басаш мекард. сета чизи асосия давраи союз бепул кардагӣ буд. сета чизе ки шумо сарфи назар, одам ба криша над головой дар кор, одам ба хона дар кор. сарфи назар шумо камбағалед бояд образование дар кор, хондан дар кор, касал шудантон аз хоҳиши шумо қатъӣ намешавад кор. барои мо ин сета чизе ки давлат медонист, ҳамин сета чиза гирифта ки давлат ба кали худаш гирифтагӣ буд, мардум ба ҳама вақт пасандози пулаш буд. барои ҳамон модел ба ман ин хел пасандоз кунам, як чӣ харам, достаточно буд, бас буд. анако имрӯза ба ин камӣ мекунад. имрӯза беҳад ин камӣ мекунад. чорум категория одамо ҳаст. пула пасандоз мекунад, ҷамъ мекунад, капитал месозад, денежный поток месозад.
анакун бо ман сеюм пример мебиёрам барое ки шумо ҳар хел вариантош қати гуфта истодам то ки ҳамин майнаи сари шумо сахт ба қувват ҷо шавад, як бор ба қувват ҷо шавад, як умр кор мекунад. мана мисол шумо ҳозир Россия меред ё ки инҷи кор мекунед, аста аста $20,000 ҷамъ кардед. дута рафиқа мегирем, якташа бед мегӯем, якташа Абдурашид мегӯем, якти дигаша Ғуфрон мегӯем. Ғуфроншоҳ. Абдурашид, Ғуфроншоҳ. мисол ман даҳанам ба омад гуфтам Абдурашиду Ғуфроншоҳ. диққат кунед. мина мисол Абдурашидам $20,000 ҷамъ кардагиай, мисол кор карда Россия ба ё ки инҷи ба ҳамаш ба 5 сол ба ҷамъ кард ё 2 сол ба ҷамъ кард, 10 сол ба сарфи назар сармоя дорад $20,000. ана Ғуфроншоҳ дорад $20,000. мисол анакун Абдурашид фикронаи камбағале дорад, Ғуфроншоҳ фикронаи сарватманде дорад. Ғуфроншоҳ мефаҳмад ки пул коргари беҳтарин аст, Абдурашид бошад мегӯяд ки мен ҳаракат карда орзуҳома тезтар ба даст орам, мошини хуб гирам, хуни хуб гирам, тӯи хуб кунам, зани нағз гирам, назди ёру рафиқ хел ба дабдаба гардам, обрӯ пайдо кунам. Абдурашид мераду ҳамин $20,000 бигӯем, мисол гӯем, ё ки ягонта хона мекунад, ё ки ягон участка мегираду ҳамон райони худашон ба кам арзонтару, ҳамин $20,000 бо аста аста хона мекунад. $20,000 ба район ба хона карда мешавад? Конечно мешавад. шаҳр ба як хонага гирифта мешавад ё ду хонага? Мумкин ки камтар нарасад, ё ки мумкин расад, намедонам, дидан дар кор. Мумкин ки камаке дига қарз мекунаду якта шаҳр ба як хонага мегирад. обшем ҳамин пула расход мекунад барои жилё гирифтан, хона гирифтан. ё хона мекунад, ё хона мегирад. пулаш дига нест. дуруст? хона гирифтагиш пул намебиёрад. дуруст? анакун тасаввур кунед. бо маҷбур аст ки худаш равад амон Россия кор кунаду богардад. богашта биёду бо амон кора кунад. ё ки инҷи кор кунаду бо 4-5 сол дига бо пул ҷамъ кунад. ин як философия. ақидаи дастари Абдурашид будаги чӣ? пул шуд, гум шуд. ин гапе ки падару модари мо ба ёд додагӣ. гапе ки ҷамъияти мо мегӯяд. пул шуд, гум шуд. то есть аз пул одамо метарсанд. одамо гум мекунанд ки пул бошад беқурб мешавад, пул бошад гум мешавад, пул бошад қарз мепурсад, пул бошад иро худат ту расходаш мекунӣ. биё ҳамин як хона гир мон вай меистад. як рӯз фарзандат ба худат ба даркор мешавад. дастат бо як гапи хубем тоҷикӣ дига мегӯям ки об ҳар рӯз кунда намебиёрад. ҳар рӯз дастат ба пул намеафтад. ҳозир пул дорӣ, тез хона гир. баро ба кадом мақсад ин кора мекунанд? ба мақсаде ки ҳамин пул як ҷо банк карда монем ки нест нашавад. ё ки дар ҳақиқат хона зарур аст мегирад. ин ақидаи Абдурашид, ин ақидаи ҷомеаи мо. ана Ғолибшоҳ аст. чӣ хел ақида дорад? Ғолибшоҳ хона дар кор, Ғолибшоҳ ба хона дар кор нест? дар кор, ва ҳам хона надорад. лекин Ғолибшоҳ чӣ мегӯяд? ман коре карда, ман дига намехоҳам ки доимо марди корӣ кунам, доимо кор карда гардам, $200 ба $500 ба $150 ба. ман ин кора намехоҳам. ман мехоҳам ки ҳамин пулама чӣ хеле карда кор фармом ки ҳамин пулам даромад диҳад. Ғолибшоҳ мебиёду ҳамин $20,000 бигӯем, аввал $10,000 ҷудо карда мемонад, 50% барои резервни фонд. ҳамин $10,000 мегираду ягонта майдаҳак ё самбусахона мекушод, ё ки ягон магазини хӯрока мекушод, ё ки ягон палаткаи меваю сабзавот мекушод, ё ки ягон точкаи чӣ гум сухафрукти мефурӯхтагӣ мекушод, ё ки ягон маҳсулоте мебиёрад, як точка кушода маҳсулоти биринҷ фурӯшӣ мекунад, орд фурӯшӣ мекунад, як контейнер як кор мекунад. обше 50% ҷудо мемонад барои резервни фонд, 50% ҳамина мегираду кор мефармояд, оборот ба мепартонад. сарфи назар вай чӣ мекушод? ё ки он сартарошхона мекушод. сарфи назар, то есть як корхона мекушод ки ҳар рӯз камакак даромад чакида меистад. ҳар рӯз прашкихона мекушод, шаурма мекушод, ягон чӣ обшем. ман обшем мехоҳам ки шумо философия фаҳмед. то есть денежный поток месозад. денежный поток ки ҳар рӯз даромад дода меистад. стабилна. ё ки як хот-дог мекушод, ё ки як бутерброд мефурӯхтаги ҷо мекушод, ё ки як устохона мекушод ки соату телефон ҳами хеле ремонт мекунад, ё ки як магазин запчастӣ мекушод, майдаҳак як чӣ мекушояд. ин ишқилеб ки доимо даромад додан мегирад. аввал ба мумкин ки ҳамин ҷои ҳамин $300 ё $500 даромад метиҳад, аммо оиле ки худаше метиҳад. дига ҷо ба кор мекард, аммо $300 мегирифт. мумкин аввал ба ҳамон хел
ба аста кор кардан мегирад, аста клиентош қати нағз кор мекунад, мизоҷон қати аста кор карда талабот ҳамон соҳаш ба зиёд кардан мегирад, аста хотиртун бай 10,000 пасандоз дошт, вай меистад, ани кор карда 3 маҳ 6 моҳ кор мекунад, уже ин корхонааш аста ҳамон ҷош мебурад, даромади хуб ба мебурад, $700 ба мебурад, $1000 ба мебурад. Ана хотиртун бай вақташ ба вақт худаш оила қати кор мекард, $300 ё $500 қати кор мекард, ҳамон бо ҳамин пул аста ҷамъ карда буд. Дуруст? $100 $200 ҳамин хел ҷамъ кардаги буд. Ако тасаввур кунед ки даромадаш $1000 бурмад. ҳамон монанди пештатар чӣ хеле ки зиндагӣ мекард, $200-300 ба ҳамон хел зиндагӣ мекунад, ҳамин барзиёдатиша мисол $1000 даромад дошта бошад, ҳамон ранги пештатар $300 ка зиндагӣ мекунад, ҳаракат мекунад ки бюджети расходаш аҳвай боло нашад. Як вақти муайян ҳамон $300 пеша қати зиндагӣ кардан мегирад, мана ин $700 пасандоз карда обратно ҷамъ карда уже нигоҳ мекунад ки бо ҳамон 10,000 запасашам ҳайко то ахири сола мебинад ки 3,000 ё 5,000 дига қабати вай ба пул ҷамъ кард, 15,000 шуд. Ана кун ҳамин 15,000 кардагиш 10%-аша илмаш бимемонад. Чӣ кор кунам ки ҳамин 1 точка ма 2 точка кунам, 5 та кунам, 10 та кунам, чиба ки вай управление уже дига чӣ. Вақте ки шумо 1 точка кушодед, вай худатон контрол мекунед, худатон управление мекунед. Не ки вақте ки 2 та 3 та 5 та шуд, вай ба дига хел модел, дига хел система, шумо дига одамо қати кор карданатон дар кор. Мумкин ки ёру рафиқашо одамои бовариш аввал мегирад, хеш табораш аввал мегирад. Мисол гӯем, ин мо ба мод дадия мардуми мо ба инчи. Аста дуюм точка мекушод. Мумкин ки дуюм точки кори вай нағз мешад, мумкин ки бад мешад. Бед гӯем ки дуюм точкаш кораш пеш нарафт, маҳкам кард. Сеюм точка мекушод, кораш нашуд, маҳкам кард. Чорум точка кушод, кораш нашуд, маҳкам кард. Мисол, панҷум точка кушод, кораш соз шуд. Нигоҳ кунед ки 1,5 сол пас панҷум точка кор, 2 та точка хуб дорад акун. Анакун кора ёд гирифт камутум, уже фаҳмид. Анакун ин точкаш $1000 доданаш, вай $300 ё $500 доданаш. Уже 2 та точка дорад. Ана бод ҳамин унҷи ба хотиртун бай камтар пулаш кам шуд. Мумкин ки ин пулаш кам шуда, як 5,000-аш мондагиай пасандоз резервни фонд. Анакун бо кор карда ин 2 та точка қати, бо камутум капитала ҷамъ карда 10 та ба мебардораду, 10 та ба аста 10 та 12 та мебарад, сеюм точка мекушад. Уже дар ин муддат мефаҳмад чӣ хел команда сохтана, чӣ хел ассортименти бора сохтана, чӣ хел клиентҳо қати кор кардана, чӣ хел сервиса сохтана. Уже сеюм точка мекушад. Анакун бо баъд аз чанд вақт, анакун 2 сол гузашт кунем, уже нигоҳ кунед даромадаш ҳар моҳ таги $2,000 аз 3 та точка, якташ $1,000, якташ $400-500, якташ дигаш $400, $2,000 даромад дорад. Диққат кардаистед гапи мана, диққат кардаистед. Баъд аз 3 сол мебинед ки 5 та точка дорад, пасандоз дорад, $5,000-10,000, 5 та точка дорад. Уже ин 5 та точкаш мумкин $4,000 дода истодааст. Баъд аз мебинед ки баъд аз ана 5 сол мебинед ки 20 та точка дорад. Ана ина философия денежный поток мегӯяд. Диққат кунед. Баъд аз 5 сол 20 та точка дорад. Ана ин 20 та точка ҳар моҳ мумкин ки вай ба $15,000-20,000 даромад дода истода. Диққат. $15,000 ё $20,000 ҳар моҳ. Ана кун 5 сол гузашт. 5 сол ин денежный поток сохт, $15,000 мумкин $20,000 ҳар моҳ, профессионал шуд, кораш пеш барафта истодааст. Ана кун ҳаёте ин ғуфрона ҳар моҳ $15,000. Нигоҳ кунед. Агар биёд як хештабораш ба $1,000 ёрдам кунад, ё ки як хайру садақа кунад $2,000-3,000, камбағал меша? Не. Агар ки биёду мошин харад акош ба додараш ба $5,000 ба, вай ба мушкилӣ метиҳад? Не. Агар биёду $50,000 ба хона харад, вай ба мушкилӣ метиҳад? Не. Чиба ки баъд аз 3 маҳ бо ҳамун 4 маҳ бо ҳамун пул ҳаст. 5 сол пас, 7 сол пас, мумкин даромади вай мумкин ки 7 сол пас 40 та 50 та точка дорад, мебинед ки даромадаш як моҳ ба $30,000-50,000. Диққат. 30,000 ё $50,000. Тасаввур кунед. Уже чӣ кор кардан метод $30,000-50,000 ба? Бо дасташ дарозтар аст, бо гала хубӣ кардан метод. Дуруст? Аз денежный поток гирифта сохтан мегирад. Хонаи беҳтарин мегирад.
ماشینی بهترین میگیرد، فرزنداش مکتب بهترین به خانواده میتاد، لباس بهترین میگیرد. اکنون دقت کرده است. گشته میبیم عبدالرشید با رفیقش با عبدالرشید 7 سال پس با کار کرده ماکسیموم ممکن که آیلکش همین 3000 5000 10000 جمع کرد و با ماشین خرید. انا کو دیگه کنید حیات عبدالرشید کجا بموند و حیات غفران کجا برفت. برای همون شما فهمید که فلسفه денежный поток. اول همین کلاتون با قبول کنید. من باید کپیتال جمع کردگی من денежный поток سازم. همین چیز هزارها بار تکرار کنید که سخت جا شد ماینی سرتون با. بعضی آدما از سبب که این چیز نمیفهمن دائما همین مهاجری با یک جا کار میکنن یا که کار خود همین تاجیکستان با اویلقتی کار میکنن و در اویلق کجا میتین در اویلق راست همون مزد مهنت و کپیتال جمع کردن راست خود کردن میگن. من گمان میکنم که من ساده کرده فهمونده استودیم عادی کرده فهمونده استم برای کی؟ برای که هر یک طلبی مکتب даже صنف یک من گوش کنه دیگه باید که فهمن من چی میخوام چی گفته استودیم. فلسفه денежный поток دو تا اساسی چیزش. یکم فلسفه денежный поток دو تا اساسی چیزش. یکم اگر که شما وای پول گرید کم نمیشه با پر شده اومده استودن. دوم وای پول گرید و چیزی که خواهد خدایی میکنید می ماشین میخرید می خانه میخرید می ریسکتون نیست. چون که کسل هم شوید بیکار هم مانید پیر هم شوید و درآمد اومده استوده است. رنگ دریاچه бизнес это поток не одноразовая вещь, это поток. هموطنان عزیز گرامی ممکن که از شما بیزنسمنید میگه که معلم من چیزا میدونم من ایتک تک وودکا دارم ایتک تک заправка دارم ایتک تک مغازه запчасть دارم یا که گندم میبرم میفروشم یا که این کار می صبر کرده من درسای آینده من گوش کرده رفتن گیرید. من درباره تمام نمود بیزنس کم میزنم. من از خورد از پایان گفته استودیم اگر که آدم داشته بیزنس نداشته باشد باید اول چیکار کند؟ اول این چیزا فهمش پیدا کنند با اتاپ من نشون میدم چه خیلی بوینگ ساخته شدگیه، چه خیلی کوکاکولا ساختگیه، چه خیلی ادیداس ساخته شدگیه، چه خیلی مرسدس ساخته، چه خیلی کلانترین گستینسی دنیا کردن میتونه، چه خیلی پانساناتای بهترین کردن میتونه، چه خیلی زواتای کلان کردن میتونه. اگر شما کوکاکولا زیاد پول کار کنید نباشه من گوش نکنید. درآمد شما اگر که از 100 میلیون دلار زیاد باشد یک سال با من شما به یاردم کردن نمیتونم. چون که من شاگردایم هست که تا 100 میلیون برآمدگی سباراتش این زیاد به من شما یاردم کردن نمیتونم. چون که من کار نکردم تا اینش من کردگی تا اینش من تجربه کاریم هست. برای همون نگاه کنید خود پسترکش من یاد دادم به میتونم. چون که من شاگردای دارم که تا قرض و گرفت گرفته است تا میلیونر یاد داده برآوردگی با یاردم خداوند. برای همون من خلق ما که ریسورس بسیار ندارد شرایط بسیار ندارد از مایدهش یاد دادم رفتن میگیرم. هموطنان عزیز پس انداز کرده پول جمع کرده فقط طاقت کرده من گوش کرده استید سراسوی من نشید. یگان کس با نگوید که پول دارم. شما مهاجری به کار میکنید همه پول پدر و مادر برای نکنید و یا این پول همش رسخود میکند و یا نمیتوند پول سرشته کردن. همه پول شد کشید بانکاتون بعد همون مسافری هم باشید شد کشید پول جمع کردن گیرید. خانه با پول ندارید چی با من بفهمونید که دقت کنید تمام مردمی که ثروتمند شدگی پولش کجا با جمع میکند؟ بانک با. تمام مردمی که کمبغل پولش تای بالش به نگه میدارد. تای بالش به که نگه داشتن گرفتید کمبغل شدن میگیرید. چون که تای بالش به که جمع کردن گرفتید زنتون میبیند رس خود میکند دادرتون میبیند میپرسد همسایه با مشکلش به خودتون با یک چی معقول شد رس خود میکنید. بانک با که موندن گرفتید خوشتون نمیبیاد رفتید که رس خود کردن با دورتر از شما چشمتون با زدن نمیگیرد. رفت و ترسن که بانکروت میشد و دیگر چی؟ بانک بهتر از چیم شما بانک надежнее از چیم شما. بانک هم بانکروت میشد من نمیگم نی. بانک های دولتی بمونید دولت گم نمیشد. دولت یگان وقت گم نمیشد. خاطر نبراری
банковские чеки кушед ҷамъ кунед. Аgar дилатон пур набошад ки банк метавонад ки банковские чеки кушед, Чилло меган, чи баъдан нафаро меган чилло гирмон беҳтар аст. бале, инам инвестиция, гирифта банковские чеки кушеду монед. ман шумо чӣ хел инвестиция кардан, куҷо ба чӣ кор кардан, ҳамаша қабат ба қабат гуфтан мегирам. ҳозир фақат пула ҷамъ кардан гирем. Ака кадом пул ба доллар, евро ба ҷамъ кардан нигоҳ доред. Чӣ ба ки ману шумо дидем ки вес муомилоти дунёе доллар и евро қати бурафтанай ва ё курсаш паст нашуданай. ҳамин ман медонам ки аз соле ки 90 якум бор доллара ман дастам гирифта соли 93 буд. Курсаш медонед чанд буд? Рубл қати 600-620 рубл буд. Якумин бор дастам ба доллара дидагим ба ҳамин хел 93, 92, 95 ҳамин хело соло буд. Ина нигоҳ кунед. То ба ҳамин рӯза ман надидам ки ин доллар фурӯмада бошад. Фақат қимат шуда истода. Болотар мебарад, боместад. Болотар мебарад, боместад. Болотар мебарад, боместад. ҳамон ба ҷамъ кардан гиред, ба ман мегум чӣ кор кардана. Хоб, просто ҷамъ карда истед. Аста ман вақте ки ман дар муддати 1 сол чӣ хел бизнеси хурдумиёна сохтана, чӣ хел бизнеси производства сохтана, истеҳсолот, чӣ хел бизнеси хариду фурӯша кардана, чӣ хел бизнеси дар Тоҷикистон кадом бизнесо кардана, чӣ хел бизнеси аграрный сектор ба селское хозяйство кардана, чӣ хел бизнеси недвижимост ба кардана, чӣ хел бизнеси хӯрока ба кардана, чӣ хел бизнеси гӯем текстил, либос ман ино ба кор кардана, чӣ хел магазино кушодана, чӣ хел сехҳо кушодан. Тамоми ҳамин направленияш ман аста гуфта рафтан мегирам. Шумо аввал ҳамин ба беҳтартар, аввал бисёртар информация ҷамъ карда, капитал ҷамъ кардан гиред. Хоб, вақте ки чӣ қадр шумо бисёртар информация доред, хотиртон бай кругозори шумо бисёр шуд, ана зонаи фаҳмиши шумо зиёд шуд, манаиқа бошад мушкил, манаиқа шуда ки рафт, шумо ба осон мешад, паҳлӯҳои кора медонед, нозукҳои кора мебинед, кора мефаҳмед. Баъд расходтун камтар мешад. Баъд коре ки дигаро $1000 ба мекунад, шумо $300 ба кардан метавонед. Баъд анамон вақт шумо бурд мекунед. ҳамватанои азизам, хотир набароред. Ҷамъ карда, пасандоз карда, ба нияти денежный поток, ман коре карда даромад месозам гуфта, ҳамин хел ният карда ҷамъ кардан гиред. Камаш ба 3 то 10 та ёру рафиқатон ба ҳамин видеоя репост кунед. Чунки халқи мо ба ин чи беҳад зарур. Мо бояд ки тамоми халқа мо бедор шавад. Нигоҳ кунед, ҳамватанои азиз. Ду роҳаш аст. Барое ки мо ҷамъияти мо пеш равад, ду роҳаш аст. Як роҳаш ё давлат пулдор шуданаш дар кор, ё халқ пулдор шуданаш дар кор. Такрор мекунам. Ё давлат пулдор шуданаш дар кор, давлат пулдор шуд ранги Советский Союз. Советский Союз пулдор шуду, давлат пулдор шуду, аста медицина, мисол лечение, образование, ҳамин чиза содержаташа худаш кард. Ба корхонаҳо худи давлат месохт. Диққат кардастед, ё давлат пулдор шуданаш дар кор. Давлат ки пулдор шуд, химзаводҳои дига чизо сохта буд. Хотиртон ба? Бисёр ваё месохт корхонаҳо. Давлат пулдор шавад. Ё халқ пулдор шуданаш дар кор. Анакун ҳозир ба мо ба кадомаш осонтар? Ҳамин рӯза вақт ба давлати мо ба ҳозир мо як граница ба ки ҳастем байни мисол гӯем территорияи бивши СССР территорияи Афғонистони дига ҷоҳо мо як зонаи аҳама инвеститсия овардан қинай мо ба рискованни зона ба ки ҳастем барои ҳамин қадар аку мо гунаҳгор нестем ки география ба ҳамин хел ҷо ба ҷо шудем. Неки чизе ки набошад ватан обод кардан дар кор кун. Барои ҳамин қадар ҳозир ҳамин шароити имрӯза ба давлата пулдор кардан қин шуд. Ма анакун значит дальний момент давлат ба инвеститсия калон овардан қин мешад. Даромади давлат аз промышленность будаш дар кор, истеҳсолот. Анакун бюджети давлат ба ки ҳозир пули бисёр нест, истеҳсолотҳои калон, заводҳои калон сохтан қинай давлат ба. Барои шароити имрӯзи мо давлати мо хуб буд, не ки ва кия мехеле ка худи мардуми тоҷик. Ягон каси дига не. Анакун мо бояд ки значи халқа пулдор кунем. Халқ пулдор шад, ҷамъият пеш мерад. Халқ пулдор шад, бизнеси хурду майда ҳамаш пеш мебуравад. ҳозир мо ба осонтар аз халқа пулдор кардан чем давлат пулдор шуданаш. Халқ пулдор шуд, ҳам ҷамъият пулдор мешад, ҳам давлат пеш мерад. Барое ки халқ пулдор шавад, шумо маслиҳатҳои мана нағз гӯш кунед. Ҳар як аҳоле, ҳар як хоҷагӣ майда корхона доштанаш дар кор.
ҳар як хуҷагӣ камакакам боша, якта магазин исме, якта сех исме, якта сарчашмаи даромад доштанаш дар кор. ҳамин чиза мо аста аста гуфтан мегирем. дар муддати 1 сол ман гап мезанам, агар ки шумо гуфтагӯ дар муддати 1 сол гӯш кунед, ман боварӣ комил дорам ки агар ки халқи мо ҳамаш хезаду мана ин хел даромадсоза сар кунад, ана мана гуфтагӣ ба мебинед ки як 5 сола ба хеле дигаргуниҳо мешавад. ман рости гап шумо герой бачаҳо, ҳамон бачаҳое ки ҳозир ҳамин рӯз ба дар Тоҷикистон бизнес карда истода, шумо герой. чунки шумо дар ҳамин банкҳо проценташ баланд. ман намегӯям ки налог осон аст ё ки дигар соҳаҳои мисол, не ки налога додан дар кор. натиед аз куҷо ин ҷамъият пеш мерад? ҳамин ману шумо корхона зиёд карда, налога доданамо дар кор. пешангиҳои мо кор кардану, роҳ сохтан, мактаб сохтан, балиса сохтан, хурдимо ба ману шумо истифода кардем. акун мо карданам дар кор барое ки фарзандҳомо дигарҳо истифода барад. як ғариби бечора рафта личини кардан тоод. вай наметавонад Германия рава личини кунад ё Ҳиндустон ё Москва. ин беҳад зарур. шумо герой бачаҳое ки намин дар мусофирӣ кор карданед. як қисми ВВП Тоҷикистон ҳамин ҳисоби даромади муҳоҷиро ҳаст. инҷи не ки додару хоҳаротон рафта ремонт кардан аст, хонаша рафта мисол либос харидан аст, вай кардан аст. барои ҳамон ман мехоҳам ки шумо ҳамин пулатон инҷа рой накунед, камтараша ҷамъ кардан гиред. чунки чанд пуле ки инҷа рой кунад, ҳамаша расход мекунад хонаба. шумо ҷамъ кардан гиред, ҷамъ креду, баъд беду инҷа як бизнес кушед. мана гӯш кардан гиред, то ахираша мефаҳмед чӣ кор кардан дар кор. ё ки онҷа ман чӣ кор кардам? ман дигар давлатҳо бизнесама сохтам, якчанда бизнесва азоб кашидам, осон нест. даромади якум вай бизнесва аста аста Тоҷикистон ба инвеститсия карда истодиам. ё ки ин кора кунед. шумо бизнесмен бошеду даромадатон бошад дар дигар давлатҳо, аз даромади вай аста аста дар Тоҷикистонам برادرها بیزنس سازید. شما میتونید بگید که این نمیشد و این نمیشد. من نشون میدم کدوم بیزنس ها خوب کردن میشه در تاجیکستان. پروستو صبر کرده 1 سال منو گوش کنید. صبر کرده هر هفته گوش کنید. با یاردم خداوند خدا حافظ تا درس آینده. برنامه چشمه امید با سعید مراد давлатов هر روز شنبه در شبکه‌های دی فیلم.